ole tuntuma chuanin pi rin pui kan health minister thu soi kan ngai thlave thunganga ani hiron konfi rem don khop maya MDC chungchang te boron soi don ani ti chon hei na thiela an campaign ani hetai puri chia thu wang mai boka eng poni se kan ngai thlanga ti chon hei ZPM henin member lomlu thar te pon nei ni oma an thu soi lai toy te hi han en tel bok tai lamo Tichuan mithal kan nei zong tukin zinga block 1 huam chunga tanga lomlu tur kan nei te hi kan zawa in mi zathum somsari pasari anie kalome mi zathum somsari pasari chu thanem tak an ni ringot mai khitilai bel chunga lomlu tan chon mo thanem tak an ne Pirin puiron dinga chairman ani hi meiche smart tak mainin ka ria enge assembly house a chetla tika kalo chik emi machan chu meiche minister hin wang ani chu ani hi minister haron diwa maya a smart talk view don ti po sheta azona chana teka fel fai thei em boka engponi se enge soi longai thlang o le HPC vice chairman Puvimel Somtloang ate Biel to MLA pu JJL pek rote kan candidate Purichat Vanal Mangai tele kan hun ser amin man saktu Biel to pastor Puvila Zalian ate ba ka helai local khom zong te na thial mi pui tele mun danga tanga local zong te in zabain tokin zinga hian chibai kabuk chewni tichuan tuna kan block secretary in aron chair chwa tak zinga tang khan lomlu tura hlai local hi kan ommo kan omani chuan han dingila ale azing me he bawro ka hin tin chu ba ka thingtlang hun sang mi te ni a khang tuna kan han chair chwa tak zong te kha zoram thatna tura ZPM min tho puya an thei top an thalian zungte mang turin lom takin ZPM member ni turin kalom lute tukin zinga hian khali don chau sarkar mail kan la hmuwa chuti chungchuan nichina thu soi tuma sa ten an soyang khan mi pui an tha amwanga an hlim ema min fui boka kan kal swal an lau boka theito min chwa pui ning ka sia message ka don tam berte ka in leng min fui tu tam berte chuan tu na in kal dana hian kan him ema mi pui te hian nuam an tia chuwang chuan hetiang hian kal chho ze ro in kal swal hi kan hlau ani an ti thin ani chuwang chuanin keini MLA rol ho te po kan in bu khom chang te kan group kan nei ve te po kan in fui na sa ema mi pui te na min be se na hi ti hlot linga tun kum nga kan tram chung hian zoram mel kan ti dang lam the na turin kan thei to phi kan chwa kan lung rol ema kan in fui ton rengani ti hi tukin zinga hian helai local khom te mai baka na thial mi pui te le ka tong lo ngai thak te hena ka soi masadu ani kumsang ni som le pakwa khan lunglei district a chuan Mizoram Congress te ne na ZPM kha thok khawin pute te mar kha kan candidate ania mun sanga ke po chimlama chuan pute te mar kha campaign puin ka hun ka mang vea a boruak a tha ema mi puin pute te sim kha an lom ema ama khan be se na ne na sa ama thalak pui tum ringo tarani hor khom kha nau pang buak lai chang khan an oma a chang chon a ha thak ani boruak thatak kan han neya ti chuan in than an zowa
CADC area a chuan vote sang ria chuangin kan chak talawa mizo khwa zong zonga chuan kan chak fai vekani tunai ro chuan CADC area kan chak lo na khan MDC pariat kan nei to a MDC dang mi som le pakhat te khu keima ni min support tu le sarkar na kan siam pui be sei em a min bereng tu te an ni a amai ro chu kan ho tu ten tun mai a chuan sarkar na siam hi tul an la tilawa mi pui te ti chi aya sarkar mu mal lo zet adin lo na turin tuna chuan CADC hwan sarkar na kan siam du ri lo ani maya vote tam tak atam bere ro chu kan mudon ti kan thia chiang em ani chu wang chuan tun tum kan in thang tura hian zoram puma kan candidate purichat banan mai hian vote tam ber a mudon ani ti chiang sa in campaign kan be ni ti hi mi puiten kan siat masak apoi moin ka sia a chu kan soi masadoni ti chuan nimin loka thuthar kan sia ta kha chuan LADC tangin MNF MDC parok te khan ban nan thelut phota MDC a po hia LADC a po hian tan han laila tha han tho hlekila chuan sarkar na siam theitur kan ni renga amai ro chu kan ho tu den thil thuk zok an ngai chuana wangin LADC a po hianin tuna hian sarkar na kan la siam du lo mai ani ti mi puiten kan siat apoi moi ka sia a ka han soi le masadua tin chu ba ka chuan MADC area fangin longtai khwa kan kalpa fangtelin khosom le pahnia MP campaign in kawak chwaka chuta chuan VC member somni le panga kalom luta block shwai tu te unit shwai tu te tam takan tela an zawai mi sang khale zanga le somruk le pali kalom lut ani chutia ang chuanin MADC area kan kalna hian VC te hi BJP an ni deuh veka amai ro chu thil mak tak kheng chu minister ten an lo tlo ngai lo na khwa a mun tam taka ka kalawangin a khono tin VC te khwai hot na in min lo loma sial ringot po pathum min lo tala vok phe chu pariat an talani chim tui pui sangha tui ber mizoram an ti te an lo man khom tam em a mizo ar te lo tala chu tiang khop chuan an mani party ni lo ZPM party minister kal kha an lo loma keipo in min helai muna hian kan lo kal khom na hi MP candidate kan ron introduction kan ron neya a potential sang te kan ron se chu wang chuan zorama mi puiten kan ro rel na tun thengin lom nei na neya in pol khaban san angai lawa MP chuan min on vote pui ro ti in thanem ngai takin VC te khotlang shwai tu te min huak tu zinga khan MCOP ten tia an nu pol te MTP te an YMA ang te MUP ang chi tha an tel zela chung ho hena chuan kan candidate min vote pui turin thanem ngai takin ka soma an ni poin an pom em a BJP hi kan chak don chuang lawa kan vote pui don cheu ni min ti deuh zela thamuang takin karon ho san ani chuwa tin chuba ka sia ha kalo chawa MADC an CEM hovin CEM bangla minister local ta chu kan lo muak chen ti MDC pariat le an CEM ten thingpui min lo en puya chuda po chon ka bial fan report te an mani sia ta zep thuam lawa ka sila an ni poin i bial fan na hianin kan mi le sa te i nang mani lam vote turin iti thuna sa hle nin kan lo sia an tia fiam thu devin an lo sei ve a chutia ang chuanin solai huna po sonin vote hi kan mu thadon hle in kan sia kan lom em ani engwangin nge BJP kan vote lawang tin ka soi thina
direct funding an do wang chawin solai biala chuan BJP khan anin let ruya Mizoram state kal tlanga an fan alo lu thina wangin state ro rel tu ten an fan don tur ang te an pe chuak lok lo thina chuwang chuanin direct funding an nei thena turin BJP kha an belani a amai ro chu sesona piang in kan lo ngai kha politician ho chuan kan beng kan ho chia tun tuma chuan he sixth schedule amendment ADC te tana an be se hi an pass to me ang ati a kan beng kan sitruk lain atop thak thengin bil kha bil kha an la pass theilawa chu chuan ati be dong ve in ka sia kan tan chance atha ani ti chuan kha sixth schedule amendment kha comment peturin central sarkar chuan Mizoram sarkara te po kan ministry masa kan chief minister Puzoram thanga anon soma anin comment ape khan negatively rin achana wangin sixth schedule amendment kha ti puitin alani ri lo te ang te poi hana langa chu kan chief minister chuan ADC te ham thatna tur hi comment min ron deal ve ani phut chuan an duang takle an that theinang tur berin comment kan pe ang alo ti kan in khan ma a MDC in khan ma te MLA in khan ma te po alo soi thina kha ka soi non le a chumi kan remind chuan an thin lung te po tilom a chuwang chuan MADC area po son kan be se ai tam hi vote kan hodon ni in alanga chu chuan min tilom bok ani zoram mi pui te hian nichina puje je pona soi ang khan zoram siam thatna tura min be se na hian MP kan nei atul ani ti kan sei to a chan chin te ron repeat angai to lawa puzon sang an introduction aron nei to a tin YouTube lama te sei tur tam tak kan se to a MP ZPM mi nge kan nei chuan sarkar nen in heng rialin thil chi sang kan ti thei do na kan pu poina sei thin ang khan kan project nor te a Delhi tlanga sumtam taksenga kan kalfo te ngai to longa kan MP te na khan hetiang ang hian project kan neya nang lo bo zui ta se kan ti to mai don ani ati thin te po kha kan soi dat tam angai a tukin zinga khotlang mi te party mi te local khom te po hian kan hriat chian apoi mo in ka hria ani engwangin nge BJP kan vote lawang ti hi kan soi tam angai ka hria hei health and wellness center te po hi tuna chuan India ram puma Ayushman Arogya Mandir ti vector ani a chutia ang chuan BJP te chuan ideology an neya one nation one religion ti hi an au pui mek ani a Charge Kalak Tir Khan Health Minister Charge Kalak Tir Khan hele kha hi DO letter te kaziaka Mizo sentiment min khoya Mizoram hi Christian ram kan ne wangin mandir ti hi kan wa chuan Mizoin nasa takin an heldona hei hi chumin exam turin tuna kan man lai ang tho hian Ayushman Bharat Arogya ti hian min phal sakrau ti in lekha ka ziaka state dang BJP lallo na tepo an lo ziak ve a Meghalaya tang te pin an lo ziaka Kerala tang te Karnataka tang te pin lo ziaka amai ro chu voi ni theng hian I chan na kan na hulawa eng angin nge an ngai to don kan senawa kan health and wellness center mandir te ja vu chuan mi puiten kan primary health center ania kan pan na khan helaya kan thinlunga hian nuam lo ti na aum do na chumi do dal thei tur BJP ni lo BJP na le ina atho pui te party dang ni lo ke mani party nge hi MP a kan nei hi angai ani ti te po
sulampang MADC area chuan ka soi na se em a ke ni ho te point kan lo sia thi angai em tho in ka sia tukin zinga hian ka han soi chuak du bok ani ti chuan hei zoram dung le wanga kan candidate te an kal zel dona an ha to em in karinga mi puiten kan tong trai sak apoi mo in ka sia a hrisel na tha dam na tha nei turin in lo tong trai pui zel na le accident lom tak laga te pathian in a ven theina tura in lo tong trai pui angai ka ti em a tin tu kina party mi le sa big te ka cha du cheu chu kan headquarters in le kha aron ti chwa khangai pui moila in tina kalin MP a min vote tura kan som mai ba ka enrollment ti du zong te chuak swawila entinan unit khata hian group soma te kan in then chuan group pakhata mi tam takal hul angai lawa mi pahni ten kan in thenanga khongai takin kan MP candidate hi zoramin ma kan son thena turin ilo vote thawang utin kan member aten lo lut ve du em cheng som pe membership fee pe in kan member in lo lut the ni tin kan som bokanga chumi chuanin nasatakin na athokanga thu seidon ani mi hian kan member ni ten lo chak em ve a athen kha chuan kan sarkar velia member hanin pek lo kha min som tu nom chuan silo chuan kan zakani te pontia chumi chu share in kan kala poi mo em a membership fee kan pek na chuan vote kan thak thina ni ti te po hi kan share apoi mo em ani tin kan thanem ngai na sim hi lalpan mal asom thina ni ti kan share apoi mo em ani ti hi ka sei du boka thilang tam tak sei tu rom lawa tugin zinga hilaya kan local khom chan chu kan MP candidate hi na thial mi puile a chevela kan tong lo she phak zong ti hian min lo vote sakturin kan som chewa a chin chiana chu lukhum ania puri chat vanal mangai hi in khongai vote hu takha in lo pek theu turin khongai vote taron din pui ani kalome ZPM lampang he administration he tha ti sia ta chan chu an campaign thu la renga hianin tum thu mun topic thu mun nei nan kal quality hi sia ta athu soi tu te chu tu po ni se an thu ken hi an ang deu tlang pui ni kan MP tu na puri chi hi alo tlingani chuan hetatanga office zudora zukal ker ngai lovin kan tir thei don ani han ti te an thu ken hi an ang deu tlang puya tin engeniang MP han ni hianin state le central in kara omani meo wang hianin an soi tam tak dik ve thina hi chutin hi chu party dang poina an soi thu te po ZPM la pang hian an soi ni congress how to soi te MNF how to soi te ponon kot chuak to a kata khanin ruling party laimi nge hi chu du thu sa mani han ti thina hi chu ni opposition point an soi ani meo wang le tia molmang theyang berhan ngai to po hianin state le central in kara palai na thok tu tur mo kan state ta na ham thatna zo choi chuak tu tur ani wang hian I combination nei thathi ngai viau donin ka ria entinan heta BJP te lotling ta dei se ZPM nen chuan thilti ho chu har viawin karinga kan state sarkar lai BJP ani meu wangin tin MNF te polo tling tang ni se ZPM nen hi chuanin tho ho har savio bukin karinga khatiang zel khan ani amaro chu ka soile soinu mithana na hi chon ram hi anlo mangaya party henin an boy hi chu karing chuang lovani engpo ni se khati jong khatun tum video chu nile phot te se